Dorbar synrai jong iing Dorbar Thaw Ain ke Meghalaya kan sdang naduh ke 10tarik Nailur. Ye kini layat hu da ulam pang ke iing Dorbar uba amet ba lingdo. Habakren hakin nong tho kot kubor bat lat pathai kubor uba amet ba lingdo layat hu ba ke Business Advisory Committee jong ke iing Dorbar bakin thup ikit kot ke liang sinshar bat liang persha kalarai ba ke iing Dorbar kan long naduh ke 10tarik bat kan kut bat haga khat nyau tarik Nailur. Hakani ke Dorbar la ailat lais ngi banyak kren ye ki kam jong ke sorkar bat lais ngi ye ki wei pat ki phang bawan ra de ki khot jong ke ying Dorbar. Minta kasih ke Business Advisory Committee kepada ke komiti hakaba ki member ki don nakal yang jong ke soka bat nakal yang jong ke opposition ke bakan thup ya ngakum o chairman jong ke komiti minta ki member ki de deputy chief minister Pak Presiden Dusang dari Parliamentary Affairs Minister nang tai leader of opposition dari Dr. Mukur Sama Pak Kong Amprin Lingdok MLA Pak Balajit Kupar Sendang MLA nang ta bat ki officials kalai kendu mentak sini hakabedi bat ka session jong ka synrai jong ka assembly hakabangi lai syong bat ya perkhat amban penbet ya ka kalender jong kanika session kaban 1 kaban long haka 10 September tiga adin baladap syong ka larai ya ka kalender jong ka autumn session arja alpuai kabangin sedang haka 10 tarik September arja alpuai pat bakan kut ha ka khanyu tarik September arja alpuai te hakini kisni kidon ki government business kiba kidai ha ka 10 tarik ha ka khat 10 tarik bat ha ka khat new tarik amon lais ni government business ki private members business pada ki don ha ka khat lai tarik khat sam tarik bat khat tarik lai tarik ka mo total kisni ki bani chong session ki no rio amma ba ki don ki ha ka Saturday ha ka Sunday